Loron diak ba telespectadores GMN TV no ovintis Radio Nacional FM atus ida ponto ida megahertz. Bem-vindo a programa Haburas Vida Espiritual, episódio 726. Hamutuk fale hau Padre João Boa Vida iha programa ida ne. Itane reflexão hoje konaba perseverança iha oração, ka persistência iha oração. No itane reflexão ne baseia ba Evangelho São Lucas niang capítulo 18 versículo 1 to 8. Então, mau além do vencer a Cristo, Evangelho ohiniang apresenta maita, Jesus ninia aikna noi kida nebe encoraja no desafio ita. Aikna noi kida ne konaba feto falok nebe persistente, ka persevera no juiz nebe la justo. São Lucas introduz história ne, objetivo nebe claro. Jesus conta aikna noi kida ba masira atau tudu kata sira tenki reza na fating Hodi larende. Anoi dane nebe captura núcleo husi mensagem ne mak katak oração tem que constante, fiar tem que meeting, no esperança nunca mate, mas que banghira maroma parece nonok kaninik atu hatang baita ninia harohan. Atu komprende aikna noikne ita tem que hanoin katak Jesus kolia baninia disiplus sira nebe começa hetan susar no lakong coragem. E capítulo anterior, Jesus kolia konaba maromak nia reino nebe atumai, mas reino dane laos mai ho fácil, mai ho dificuldade sira, nebe se acompanha. Escolante sira, anesang ita, akarak resposta imediata, ka resposta nebe lalais, anesang justiça, reino agora keras no damen karik, agora keras sira akarak atu experiência idane. Maibe maromak nia tempo lahane sanho iteniang. Iha tensão entre promessa divina no ita ema ninia capacidade atu hen. Tamanda labalong bahira hen ita la compasência. Jesus hanorin di saung ida konaba fiar nebe halo ita persevera iha oração. Nia hakarak ita komprende katak oração laos deit husu buat nebe ita hakarak. Oração maka halok fiar nebe continua. Relação ida nebe dura, maski iha momento sira silêncio niang, no momento nebe maromak nia resposta ne atraso. Jesus apresenta maita figura rua. Feto falok ida, no juiz ida nebe la justo. Ema descreve juiz ne, nudar ema nebe la tauk maromak, no la respeita ema ida. Holifon seluk, nia la iha larang, nia fuan tos. Hanuin konaba nia andeit, no koruptu. Nia apresenta tipu bit mundu niang, nebe dalabara khanehang ema frakusira. Feto falo que parte seluk representa ema kiak nok bit like sira. Sira nebe depende completamente ba maromak ninia misericordia. Iha mundu antigo, iha Jesus ne tempo, feto falo sira laiha direito ka posição social. Laho lain ka protetor, sira fácil sai vítima ba exploração no injustiça. No mas kinune, ia parte seluk representa ema kiak nok bit like ni sira. No mas kinune, feto falo kidane, sai hane sang eroi iha historia nebe itarona. Mas kinia fraku, nia larende, nia babe beik hasoro juiz hodi husu justiça. Ho justiça mai hau hasoro hau ne adversário. Ninia persistência, kan ninia perseverança ne, ikus mai sobuduni juiz ne nia indiferença. Laos tamba juiz ne nia muda ni nia fuang, laos tamba juiz ni nia fuang sai mamar liutang, mabe tamba feto falok ne lakoi atu nonok. Juiz nebe la justu hatete mani anrasik, maski hau la tauk maromak, no la respeita emaida, mabe tamba feto falok ne continua hau laran taridu, hau se fo justiça bania, atu ne nia labele mai bebek, hodi halo kole hau. Taun juiz idane, nia fo justiça ba feto falok ne, tama nia lakoi atu feto falok ne baganggu bebeknya. Ne kazu nebe itareba ansang komiko ituang. Juiz nebe makas, potenti, mabe rende, tambah persistência, husi feto falok ida, nebe mak bit like. Mabe ida mak pontu lolos. Jesus usa história, atau hatu rumah ita bit husi perseverança. Se ema ida nebe koruptu no fuang like, bele hetang motivação husi perseverança, satang maromak ida nebe dominain no justu. Sei hatam baninia wansira ninia hakilar.
Jesus aplica keras liação husi história ne. Ronaba buat nebe juiz nebe la justo ne dehang. Maromak se fo justiça ba masira nebe nehiliona. Nebe halerik bania lorono kalang. Nia sei demora atau tulun sira mabe nia sei tulun duni. Oleh fon seluk se persistência funciona mais que o juiz nebe ladia. Satang ho maromak nebe hadomin tebe sita. Iane ita tengki kuriji kompreensão ida nebe salah. Persistência ka perseverança e oração laos konaba convence maromak atau muda maromak nini hanoing. Tahu itane oração ne niat tujuannya laos atau muda maromak. Maromak la precisa ema atau convence ka manipulania. Perseverança e oração muda ita. Perseverança hameti intene fiar, purifica itane hakaraksira, no hanoring ita atau fiari hamaromak ninia tempo. Bahira ita reza bebeg, maski sente hanesang buat tidak acontece, ita expressa fiar ida nebe laku rende. Nemak tipu fiar nebe Jesus buka, fiar nebe tahan, fiar nebe ihya confiança maski ihana kukum, fiar nebe confia katak maromak servisu maski banghira itanya matang labele hare. Maluk doben sira, perseverança laos deit konaba repetição, idane konaba compromisso no relação. Ne significa ita tem que ser a ligação nebe nafate meeting ho maromak, maski banghira oração parece marang, banghira resposta parece atrasa, banghira injustiça ita reba hanesang atau conquista fali ema diaksira. Ita barak mak experiência wana momento sira, banghira ita reza apa buat rumah, ita reza atau hetang isin diak, reza atau muris naruk, reza atau hetang perdão, reza atau hetang reconciliação, reza atau hetang damai, no maski ne maromak aparentemente o parece nonok date. Momento sirne makita hetan tentação atau lakong atem berani atau para ho di reza atau hanoing katak maromak haluhauna ita. Mai be Jesus dehang kita lakong korazeng. Perseverança e oração mag prova fiar lolosnyang. Ne dehang nai maski tabot atrasa ho deha tambah ne oração, hau se fiar na fating itabot. Maski hau lahare resposta, hau se fiar na fating kata kita bot maromak nebe diak. Nemak tipu fiar nebe transforma ita. Oração laos dit atu hetam buat nebe ita husu. Oração ne konaba maromak hakarak ita atu sai saida los. Feto faluk ninya persistência kaninya perseverança forma ninya karakter. Ini halonia saya atem berani, forte, no iha esperança. Ya maneira hanesang oração nebe persistente forma itania fuang atu sai hanesang Kristu ninya fuang. Jesus garante katak maromak sehare katak ema nebe nia hili ona simula la justiça. Maromak laos indiferente, nia silêncio laos negligência. Maromak ninya tempo sempre perfeito, maski banhira ita la compreende idane. Dalam rumah maromak demora, ni atu hanoring ita atu tahan, atu pasensya. Dalam rumah nia husik ita atu luta, atu ita belesai buras ia fiar. Mai be ikus mai maromak ne justiça maksai manang. Banhira ita reza badame, ba justiça. Atau ita insindia kaba conversão, maski banhira mundo parece lase tilung di rona ita, maromak rona hakilar hotutu. Feto faluk nia persistência reflete hakilar husi ema hotu nebe sofre injustiça. Ema hotu nebe heng ba maromak nia reino atau mai. No mensagem é claro, maromak sehatan basira nebe hakilar. Aikna noikne remata ho pergunta ida nebe halo ema laran tariru. Banhira uang mane mai nia sehetan fiar iha rai kalai. Pergunta ne fila fali baita. Questão laos se maromak sei fiel. Maromak ne persevera baita. Pergunta los mak ita sei larang meti na fating kalai. Ita ne setia, ita ne fiel ba maromak kalai. Fiar la manifestaan deit banhira buat hotu lao hodiak. Mabe banhira ita persisti iha silêncio no terus nia let. Fiar lolos, mak fiar nebe, maka persistente. Tipu nebe tahan ya terus larang, ida nebe mak reza la para, ida nebe mak lakoi lakong korazeng. Maluk doben sira, ita ne mundu ohin lorong nakon ho injustiça. Ema barak sente hanesam feto faluk, layak bit, ema ignora, no ema haluha. Ya feto faluk sira nebe halerik ba justiça. Familia sira nebe luta atau hetang moris diak. No jovem sira nebe sente abandonado.
Nudar sarani, ita hetam bolung, ita ne bokasam, laos deit atu reza, mai bemos atu sai instrumento ba justiça, no misericordia maromak niniang. Ita ne oração tem que bok ita atu halo buat rumah. Via nebe persistenti a oração, tem que inspira doming nebe persistenti hori servi. Bahira ita continua reza no serviço ba justiça, mas que mundo parece indiferente, ita sai sinal esperança niang katak maromak serviço na fating iha historia humana. Loron diak bai mihotu, na maromak raik bensang waing bai mihotu.